аша, каян килә ул моң, кай дәвердән, кайсы чишмәләргә барып тоташа. Саклый ул моң үзенең кочагында халык җанын, халык хәтерен, тарих шавын, азан тавышларын, иман белән туз. Азан тавышыннан башланган моң тоташтыра җирне, күкләрне, кушыла аңа урман шаулаулары, чишмә җылы, күкләр күкрәве. Бұрынғы бабайлардан келген курай, кубыз, думбра тавышы мөгъҗизага күмә бар дөньяны, туктый гүя чырлар агышы. Кулап калган халкым, тарих булып гәүдәләнгән моңның бардыр җирдә мәңге яшәр хакы. Ул тавышта, атлар чабышыда, гөрләп торган Болгар дәүләте, Кулгалиләр чоры, Ефәк юлы, Ком шүледәй вакыт сәгате.
хәтер белән туа. Җаным, ярым җырлап пышылдаган дуга. Аннары газиз әнкәсенең бишек җыры күмә җиһанны. Әнкәйләрнең йөрәгеннән томган җан җылысы бизи милли моңны. Азан, урман сулар, кубыз, думбра, бишек җыры, чорлар агышы, барысын бергә җыйган милли моңның кабатланмас газиз тавышы, гармон моңы, гармон авазы ул, Минем милләтемнең бәхетләре яши, сагышы, татар күңелен ачып бирә бары, моң сибелгән тальян тавышы. Yolda talyan garmı, kügel tuğuşur ahtarımı, talyan garmında. Uyla batırsa talyan, bir gün illerin yan, ahtarımı, talyan garmında. Avışını, iyileşecekini güdüp, ütkenigen utkırtıp, para dikşi sarı sarışını. İyileşecekini güdüp, ütkenigen utkırtıp, kızlar, bir yürek mahpura kızlar, partayım bizim işek olsada. Yazıp kıyılıp taşıma, talyandan başıma, hazine yüzü bizi geldi dünyada. Yazıp kıyılıp taşıma, talyandan başıma, hazine yüzü bizi geldi dünyada. Татар моңсыз яши алмый җирдә, моңсыз аның юлы киселә. Бу дөньяда алга барыр өчен үзенең җыры кирәк кешегә, милли моңы кирәк кешегә. Yolda talyan garmı, kügel tuğuşur, sizning yaşlik suyucunda. Uynat tursa talyan, büyük düğünlerin yan, tatarımı talyan garmında. Uynat tursa talyan, büyük düğünlerin yan, tatarımı talyan garmında. Tatarımı talyan garmında.
Безне көчле алкышлар белән каршылый кылса. Фестивальнең тарихы 1985 елга барып тоташа. Шуннан бирле Татарстан Республикасы һәм Россиянең башка төбәкләреннән ел сайын фестивальгә иң оста гармунчылар җыйнала. Һәм бүген түгәрәк уен бөтен Россия татар фольклор фестивалендә катнашучы иҗат коллективлары да биредә. Шараның төп оештыручылары Бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы. Гармун телләрендә милләтебез тарихы чагыла. Гырыф-гадәтләребез, бәйрәм йолаларыбызның үзәгендә һәр вакыт гармун беренче урында. Шуңа да әлеге легендар уен крауына багышлап, ел сайын Казаныбыз үзәгендә танылган сәнгать әһелләре катнашында шушындый зур күркәм бәйрәм уздырыла. Уйнагыз гармуннар бәйрәмен тантаналы төстә ачып җибәрү өчен сүз Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Габделгаязулы Шәйхразиевка бирелә. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, безнең кунакларыбыз. Бүген безнең Татарстанда зур бәйрәм. Җөмһүриятебезнең туган көне. Шуңа күрә иң беренче итеп ихлас күңелемнән Татарстан хөкүмәте, Бөтен дөнья татар конгрессы шәхсән үз исемнән барыбызны да шушы зур бәйрәмебез белән тәбрик итәм. Саулык, сәламәтлек, исәнлек, озын, бәхетле гомер телим. Бәйрәм белән сезне. Һәр вакытта да инде без Татарстанда, бүтән өлкәләрдә, чит илләрдә үзебезнең төп җиребезне, Татарстаныбызны, мәркәзебез Казанны баш кала итеп саныйбыз һәм инде төрле почмаклардан дөнья күләмендә бүген котлау хатлары алабыз, котлау сүзләре ишетәбез. Шул ук вакытта Татарстанда һәр бер авылда, районда, шәһәрдә зурлап әзерләнеп шушы бәйрәмне үткәрәбез. Ул һәр вакытта да иң беренче булып төрле төзелгән объектлар белән, ачылу белән башлана. Һәм инде менә бүген Казаныбызда әле яңа гына бөек татар җырчысы Рәшит ага Вагаповка филармония кырында зурлап президентыбыз Рөстәм Нургали улы белән аның һәйкәлен ачты. Чөнки ул безгә күптән кирәк иде инде. 60 ел вафат булганнан соң яңа гына, ләкин шул вакытта һәйкәлен ачтык, шундый матур сүзләр әйттек, җырларын тыңладык һәм татар халкы өчен әйттек. Татар халкы һәр вакытта да җырлы, моңлы, илһамлы булды һәм ул халык һәр вакытта да озын гомерле һәм бәхетле булып була алды һәм була белә дә дип. Шуңа күрә менә инде барыбыз да төрле өлкәләрдән үзебезнең коллективлар белән Казанның үзәгендә үзебезнең Уйнагыз гармуннар дигән фестивальне ачып җибәрдек. Мин иң беренче Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән һәр бер килгән коллективка, һәр бер килгән шәхсебезгә шәхсән рәхмәтебезне җиткерәбез. Һәм әйтәбез инде, әгәр дә Казан, Татарстан безнең татар милләтен өлкәләр дип түгел, илләр дип түгел, без дип, татарлар дип берләштерә ала икән, менә ул хактан да инде зур эштә һәм зур бәхетле. Шуңа күрә зур рәхмәтебезне әйтеп, бәйрәмне ачып җибәреп, хактан да менә шушы бәйрәм вайсында бүген Казанда төрле җирләрдә, төрле чараларда, төрле уеннар аша үзебезнең берлекне күрсәтик, үзебезнең булган милләтебезгә рәхмәтебезне җиткерик һәм һәр вакытта да үзебезгә исән саулык белән бәхет телик. Шуңа күрә бәйрәмнәребез мөбарәк булсын. Барыбызга да зур рәхмәт һәм тагын бер кат зур бәйрәмебез республиканы белән шәхсән тәбрикләп, озын гомер теләп, тагын да монда кайтырга насыйп итсен. Бәйрәм белән! Матур теләкләрегез өчен зур рәхмәт, Васил Габделгаязович. Бүгенге бәйрәмебездә күренекле җырчылар, талантлы җыр, бию һәм әлбәттә фольклор иҗат коллективлары катнаша. Һәм әлбәттә сезнең көчле алкышларыгыз астында Самар өлкәсеннән, Камышлы районыннан
Ак Кайын дип исемләнгән халык ансамблен чакырабыз. Әйдәгез әле көчле алкышлар белән каршы алыйк.
кунакларыбыз һәм алар башкаруда данлы Ярмәк вагы биюе. Сезнең көчле алкышларыгыз. Сәхнәбездә Баламишкин гармунчылар ансамбле, Актаныш районы. ансамбле, сезнең алкышлар. Кадерле дуслар, сәхнәбез түрендә яшь, талантлы, моңлы җырчыбыз Алсу Вәлиуллина көчле алкышлар белән каршылыйк әле.
Gali isimleri matriyata kaldırmasıyla gali gali hallerale gali yabaramale gali isimleri matriyata kaldırmasıyla gali isimleri matriyata kaldırmasıyla gali yabaramale de gali yabaramale gali yabaramale de gali yabaramale gali isimleri matriyata kaldırmasıyla gali isimleri matriyata kaldırmasıyla koyun ağaç kara ağaç sigen yurtlardım olup güneleme yarıgaç gali hallerale gali yabaramale gali isimleri matriyata kaldırmasıyla gali isimleri matriyata kaldırmasıyla gali isimleri matriyata kaldırmasıyla koyun ağaç kara ağaç sigen yarım kiri dirdim sigen yatıp yılağaç gali gali hallerale gali yabaramale gali isimleri matriyata kaldırmasıyla gali isimleri matriyata kaldırmasıyla gali isimleri matriyata kaldırmasıyla Aliye baramalle Kiyevge baramalle Gali isimler matriyata kaldırmasale Gali gali hallerele galiye baramalle Gali isimler matriyata kaldırmasale Gali isimler matriyata kaldırmasale Galiye baramalle de galiye baramalle Galiye baramalle de galiye baramalle Gali isimleri matriyata kaldırmasale Gali isimleri matriyata kaldırmasale Beni barakıyıka Gülseyiz seveydiğiz benim karamıyıka Gali gali hallerele gali yabaramale Gali isimleri matriyata kaldırmasale Gali isimleri matriyata kaldırmasale Gali isimleri matriyata kaldırmasale Tuşup kile kıyıktan zalim olup killigizle benim karamıyıktan Gali gali hallerele gali yabaramale Gali isimleri matriyata kaldırmasale Gali isimleri matriyata kaldırmasale Gali isimleri matriyata kaldırmasale Gali yabaramale de gali yabaramale Gali yabaramale de gali yabaramale Gali gille gille de gali gille gille Gali gille gille de gali gille gille Менә шундый шаян башкару белән китте безгә Алсу Вәлиуллина, сезнең көчле алкышларыгыз. Бәйрәмебезне Башкортстан Республикасы Туймазы шәһәреннән килгән кунакларыбызның чыгышы белән дәвам итик әле. Җидегән йолдыз халык татар вокаль ансамбле, сезнең алкышларыгыз. Oya,
татар вокаль ансамблі. Халык иҗатын белми торып, аның чын тарихын белеп булмый. Халкыбызның иҗаты гаять тә бай, киң кырлы. Татар моңнан яралгандыр дигән сүзләр дә юктан гына әйтелмәгәндер ул. Әйе бит татар халкы гомер-гомергә җыр белән куанган, юанган һәм моңланган. Чөнки шулай яшәве рәхәтрәк һәм күңеллерәк. Хәзер кадерле дуслар, сәхнәбез түрендә Мамадыш районыннан Нукрат моңнары дип исемләнгән гармунчылар ансамблен каршы алыйк. гармунчылар ансамбле. Республикабыз талантларга бик бай. Сәхнәдә татар эстрадасының моңлы җырчылары, Татарстанның ат казанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Ришат Фазлиәхмәтов. Баянда Татарстан Республикасының ат казанган артисты Илфат Шәйхов һәм Айзат Мәрдан.
yıkıldı gönüller. Kırısken jisirgide ağaydın ağaçların. Kırısken jisirgide ağaydın ağaçların. Gün ayrılmış yıllar bilinip ayrılmış ağaçların. Gün ayrılmış yıllar bilinip ayrılmış ağaçların. Ağaydınlar dolu kınılana, dolu kınılana tanılana. Ağaydınlar dolu kınılana, dolu kınılana tanılana. Basıp sayrar talı sılsa sanılı baştan oğlana. Basıp sayrar talı sılsa sanılı baştan oğlana. Balık işte dalyanı var dolu günlerin akırında. Balık işte dalyanı var dolu günlerin akırında. Günlerin nesini var demeler yuvadırında. Günlerin nesini var demeler yuvadırında. Garbun evine tardı boyuna urilere gelmedi Garbun evine tardı boyuna urilere gelmedi Onu tasam yürür gendede urilere gelmedi Onu tasam yürür gendede urilere gelmedi Onu tasam yürür gendede urilere gelmedi Татарстан Республикасының атқазан артисті Сирина Зайнетдинова, Ришат Фазлиахметов, һәм бойында Татарстан Республикасының атқазан артисті Ильфат Шайықов һәм Айзат Мәрдән. Тегіз рахмет Қаза, тегіз рахмет Татарстан. Шын көңілді бәйрем біле қылдымыз тәуірі кетеміз сізді. Мен тағырма тұрышылысым келе сіздің үшін шыдандай дел сұрабы қызметтің сөзінде кейінді язды бұл жырының ташлашмаз дұрғашанда, ташламасын мені, ташлама деп аталар. Taşılama, seni meni taşılama Durmuş eli yana başlana Yıllar uzun, yıllar kıska bit Alıştırma beni başkadan Taşılama, seni beni taşılama Yanartırmış şimdi başlama Yalnız idime verem da fuit Yalnız durmuş bir kavurdu Taşılama, seni beni taşılama Yanartırmış şimdi başlama Yalnız idime verem da fuit Yalnız durmuş bir kavurdu Yıllar boylap birge barırбыз Kaşkı yılını birge yarırбыз Adaşmayıpбыз şunday yıllarda Çitin bulur ağır yıllarda Taşılama seni beni taşılama Yanartırmış şimdi başlama Yalnız idime verem da fuit Yalnız durmuş bir kavurdu Orada birdik biz bitmengege Yanğan otqa birge kirge Otlar sönməsinsə qalanır Yürek menge seni sağlanır Taşılama seni beni taşılama Yanartırmış şimdi başlama Yalnız idime verem da fuit
dostlar, halkının ni üçün mыңлы икәнен беләсең килсә, тарихка күз салырга кирәк. Татар халык җырлары безнең тарихыбыз, бабаларыбыз тарафыннан калдырылган иң кадерле һәм иң кыйммәтле мирас ул. Һәм сәхнәбез түрендә шул мирасны саклауга үзеннән зур өлеш кертүче, халык җырларын бар матурлыгы белән башкаручы җырчыбыз, Татарстан Республикасының халык артисты Фән Валиәхмәтов. Татарстанның халык артисты Фән Валиәхмәтов, сезнең алкышларыгыз. Кадерле дуслар, бүген бәйрәмебезгә Рәсәйнең төрле төбәкләреннән, Татарстанның шәһәрләре, районнарыннан талантлы иҗат коллективлары җыелды. Шуннан да Илнур, илебез шун иҗат кешеләренә искиткеч бай. Һәм инде үзешчәннәр арасында да шул кадәр менә профессионал дәрәҗәдәге коллективлар бар. Алар бит һәр кайсы уникаль, һәрберсе милләтебезнең рухын чагылдыра, мәдәниятебез үсешенә шиксез зур өлеш кертә. Хәзер сезне Чиләбе өлкәсеннән килгән кунакларыбызга бирик әле. Ләйсән халык фольклор ансамблен көчле алкышлар белән каршы алыйк.
Leysen Halk Folklor Ansambli. Leysen Halk Folklor Ansambline tağın bir kış alkışlar bile gitti geldi. Milli sanatımızı yaştan көңеліне сіңдіріп, үстіру ул әлбәттә инде дөрес тәрбия. Гырыф-гадәтләребез, җыр-биюләребез, милли уен коралларыбызны өйрәнеп үскән буын һичшиксез халкыбызның горурлыгы булыр. Кадерле тамашачыларыбыз, алкышлар белән каршы алыгыз. Балалар филармониясы уен кораллары коллективы һәм баянчылар ансамбле. Шыр, шушы үш харфтен тұрған сөзге дүния үзе сыйғансыма. Табиғатның һәр күренешендә, һәр мизгелендә жыр һәм музыка бар. Безнең һәр күзәнәгебез жыр дигән сихри аһәңне үзенә сеңдерә. Шуңа күрә сагыштан да, шатлыктан да жырлап җибәрергә гадәтләнгәнбез. Чөнки жырлар күңелдәге хисләрне бар тулылыгы белән ача ала. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимовның җырлары нәкъ менә шундый. Әйдәгез аны көчле алкышлар белән каршы алыйк. Айдар Галимов! Ишек башыма китеп, ишекне ялгыз итеп, Сün boyunda üsken dallarını Ağaç
işemelerde Bilmem işelerge Taşlap gitti olmalarımız Gitsen duran yara Şiddetli tapma Yaşarımın canlı bilgeler Canlıyım duran yara Şırlayım sizi hatta Ayınlarını dillendirgeler Canlıyım duran yara Şırlayım sizi hatta Ayınlarını dillendirgeler Bayram yapacağım. Bayram yapacağım. Yavaşlar indi, jırlaşırlar indi Min ballarga tuğun deyerdik Eğer gitsem alar, yengire dağlar Gideşeger ayarı Gitsem tuğun yaram, şiddetli tapmam Yaşarımın gel canlı bilgeler Şırlayım duan yakta, şırlayım sizin hatta Ayından dillendirgeler Şırlayım duan yakta, şırlayım sizin hatta Ayından dillendirgeler Bilen bugün Kazanda bir köp birge türlü yaklardan kelgen konaklar var. Başkırtstanlılar bir köp bugün. Başkırtstanlılar için konaklar var. Beyler beyler. Oğlu sen şuşa Жернің бір құшы Кетерге деп қанат қағыма Қайғы шатлықларым Шатлық салышыларым Жібермесler туған яғымына Кетсем туған яқтан Шеттенді табымам Yaşarımın gel canlı dilgeler Şırlayım duran yakta Şırlayım sizin hatta Ayınlarım dillendirgeler Şırlayım duran yakta Şırlayım sizin hatta Ayınlarım dillendirgeler Ayınlarım dillendirgeler Жырлайым туған якта, жырлайым сіздің хақта. Роберт Миннуллин, Илгиз Закиров. Bayram bilan. Мистер Бек Шадман, инде традиция әйләнеп бара. Тагын шушы сәхнә, шушы майдан иң матур урыннарның берсе. Бұл келген халқы белән әлбәттә матур. Бүген бәйрәм хакына тагын бер җыр, яраткан җырларның берсе. Теге бәйрәмдә бит ниндидер бүләк белән киләләр. Мин сезгә һәрберегезгә, директор апалар, кызлар сезгә, һәрберегезгә кызыл розалар бүләк итәргә булдым. Быел бәйрәм хөрмәтенә. Ярыймы? Кызыл розалар булгач, бәйрәм булсын.
rozalar, kızıl rozalar, sevgilileri, kızıl rozalar, günellerine kaynar hisleri, bir kıza gittin merhametin, soğumasınlar belki güllerin, soğumasınlar belki güllerin. Rahmat qo'shilib jilg'animiz uchun, bayram kayfi bo'lgani uchun shunday bo'lib qolsin. Yil bo'yina ikkinchi yillarga ko'rishishga nasib qilsin Alloh bizga. Kızıl rozalar, sevgilileri, kızıl rozalar, günellerine kaynar hisleri, bir kıza gittin merhametin, soğumasınlar belki güllerin, soğumasınlar belki güllerin. Kızıl rozalar, sevgililerim, kızıl rozalar, günellerinin kaynar hisleri, bir kıza gittin merhametin, soğumasınlar belki güllerin, soğumasınlar belki güllerin, soğumasınlar belki güllerin, Soğumasınlar belki gülleriniz. Kazan, Tatarstan. Alga. Tatarstan'ın hem Boshqurtostonning xalq artisti Aydar Galima. Qadrli dostlar, bugungi bayramimiz turli regionlardan kelgan qo'noqlar yig'ishi bilan unikal. Shunday qo'noqlarimizning birisi Qo'qmara rayonidan Palamishkin deb ismlangan xalq garmonchilar ansambli. Aytagizlarni kuchli olqishlar bilan qarshi olaylik.
sahnede Tataristan Respublikasının folklor muzikası devlet ansambli. Sənğət жетекçisi Россияның от kazanğan Tataristanның xalq artisti Oydar Feyzrahmanov.
kadirli dostlar! Kadirli dostlar, beyramimiz sahnasında talantlı jürşimiz Tatarstan'ın ot kazangan artisti Marat Galimov. chaqirasım keladi. Tataristonning xalq artisti Zafer Bilalovni ham Almas Hasanovni Ahun kuyi jirini yong'ratib
kişini kişi itip saklay alırday bir büyük güç var. Ул da bulsa muhabbet. Şundan da muhabbet kişiге yollar yara. Hıyallarını irişir, kanat koya, dünyanı jırga eğlendire. Татарстанның халык артистлары Зейнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов сезгә сөю җыры бүләк итә. Рәхим итеп каршы алыгыз.
Canına kaldım ömrüge veresinler Şilsiz gene bulmayacaklar Gelip gelsinler Gelip Büyülerine savunma vermeyenlerge Siyemele ellerine Ayrı kürmeyenlerge Bu büyülerine savunma vermeyenlerge Siyemele ellerine Ayrı kürmeyenlerge Siyemele ellerine Ayrı Rahmat. Ilşat Şayif Xirif Karamat'ın bugünkü bu bizning için en qadrli bo'lgan bayramimizda qadrlik, qadrin bilik, bir-birimizning qadrin bilib yashaylik. Bu dunyoda albatta bugun shunda sahnaga chiqqan nindi boyligimiz xazina bit. Sizning oldingizda chiqish yasagan artistlarimiz, u bizning elimizning xazinasi. Siz xalqim, en qadrlarim ham xazinam. Mana shu yo'qolmasin. Şu bayramlarimiz ham albatta shuni dallab turadigan motor ishlar bo'lsin. Zamana endi borada bora olg'a bordik. Motorlikni kelajakka yaxshi ishlarga yo'llaylik. Olsa beyle şeşek, şeşek beyli turgancha Oynasa gülse şu şişa Bizini kırakaça Haydi zamana
bizaganligingiz uchun zo'r rahmat sizga. Bayramimizni Ulyan өлкәсеннән килгән qonaqlarımızның чыгышы дәвам итә. Каршы алыгыз, Урама фольклор ансамбле. Urama folklor ansambli Ulyan өлкәсе. Халкыбызда иң киң таралган уен коралы ул әлбәттә гармон һәм баян. Айзилә, татарларда гына түгел, күп милләтле республикабызның башка халыкларында да алар төп уен коралларының берсе. Димәк, ул милләтләрне берләштереп торучы бер символ да. Кадерле дуслар, хәзер әйдәгез сәхнәбез түренә Яшчаллыдан килгән баянчыларыбыз Виктор Агапов, Владислав Агапов һәм Газинур Равиловны чакырыйк. Көчле алкышларыгыз астында.
dostlarımız. Bayramımızda yeniden konaklarımız çıkışı bilen devam ederiz. Omsk şehrinden gelgen konaklarımız. Umırzaya Holık Tatar Başkırt Folklor Ansambli. Kulağını boynuna balayıklar mı? Celil'ge buldu. Ne diyeceğiz veriyoruz Celil'ge? Düşlerinde yatma görsen eğlendir yastığını. Düşlerinde yatma görsen eğlendir yastığını. Min seberde kalam inde gitmeyin tütyaklarga. Siz dostlarını alıştırmam birinin tütyaklarga. Siz dostlarını alıştırmam birinin tütyaklarga. Sandıgasının balaları iki pula üç pula. Yakın dostlar yanda bulsa durmuş kuneli bula. Yakın dostlar yanda bulsa durmuş kuneli bula. Yakın dostlar yanda bulsa durmuş kuneli bula. Oynayın! Dahiye kim buldu? Şahlı! Ne diyeceğiz veriyoruz Dahiye'ge? Buraz bulun kızlarsın. Rimma kim buldu? Ne diyeceğiz veriyoruz Rimma'ga? Haydi Rimma, bizning bir sever do'ying yig'lab bersin. Oh
öteylik әлі. Рәхмәт сезгә, Оңыз шәһәреннән килгәнегез өчен. Әйдәңіздер үзләренә көчле алкышлар бүләк итик әле, дуслар. Татарларда моң дигән бик үзенчәлекле сүз бар. Аны башка бер генә телгә дә тәрҗемә итеп булмый. Ул моң күзләрдә, күңелдә, музыкада, җырларда чыгылыш таба. Моңы булган җырчыны халык үз итә, мәңгелеккә ярата. Кадерле дуслар, әйдәгез көчле алкышлар белән кабатланмас моң иясе Татарстанның ат казанган артистын чакырыйк. Ул да булса Фирдус Тимаев!
Barıгызды да бүгін бейрам білем. Шын көңілден, шын еректен тәбірік десі келе. Әдіңіз бейрам болғаш, бейрам болсын, әйме. Түгерек ясы келі, нормально бір татарша бейіп алы келі. Әйе. Біз бейт татарлар, рахаттанып, татарша сирешірге дейш. Татарша бейірге дейш. Татар тілінде ешірге дейш. Әдіңіз түгерек, нормалығына, давайте. Егендер шықтық барымызда, кеттік. Мен де шығам сіздің біле бейіп. Вот. Әдіңіз түгерек. Біздің егілер көйе, Альбертлар. Давай. Аби, кетер алдан, пожалуйста. Алдан кетер, аби. Алдан кетер, пожалуйста. Вот, нормалығына, вот. Мәшай. Вот, сіздің біле бейсі келе. Сәлем, қазам! Все, қоларға тұтыныштық. Әліміз әйле, қоларға тұтыныштық. Татарша бейбіз. Шын көңілді, шын еректен. Tügerek değiliz. Gaza! Beylemle! Tataristan! Tatarlar! Birleş! Şu günde! Gittikler buradan yakışım alırken Gittikler buradan yakışım alırken İyulerin bir reklam Sikati yaparken İyulerin bir reklam Sikati yaparken Yaldırırsın gidiplara Kulağını gündemle! Büyüme söngülüler! Binde bir parlak bir kale Binde bir parlak bir kale Sikle yalnız bir yan Sikle Tamam edip takına Damadınız takına Tamam edip takına Damadınız takına Sayın kızı bir yaşar şakına 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 Tataristan beyramı! Kim Tataristan'ı yarattı? Kim Tataristan'ı yarattı? Kullarını güderip konuşamamaz! Kim bir Tatar deyip gururlama? Beyram bilen şimdi bilen. Dağın jırlayayım mı? Nindi jırlı sandugaş? Yok, sandugaş değil ha. Eğer de kullarını güderip batığına aytırıp konuşamsanız jırlayayım. Koşamaz mı? Biz bilemiz mi degende? Hadi sandugaş 1, 2, 3 bayaklı.
Özümüzün Tataristan işi, Kazan işi, biz. Kazan gülelim. Akşamlar dağda ızırın sayrı kış, sayrı şeylerle İşini kısırgaş, eyle sattıraş, Nasibimle, sinirlen yaz, bir yaşırayla Eyle, sinirlen Bana bu beyran kışmasın. Salılaşım gönüldes kaldı, sayrayken sineşlay, eders kışkırıp söyleyiniz. Sinirlen Eyle, salılaş, müttesimle, sinirlen yaz, bir yaşırayla Taksim videolar çırasın mı? Hele kızları, fora kurşat digale. İki konu gönderdi. Dunga, zura. Yirken filmi haber vermi, sallaşta sayramı. Gerek gelin silmeni başka ne saymamı. Eyle sallaş, nasibimle, sinirlen yazın. Eyle sallaş, nasibimle, sinirlen yazın. Kürşatı güzel, bizim Kazan, Tataristan, Tatarlar, Lişik, Beyramide bile. Bana bırak kollarını gülerim. Hop. Nurlacaklarından selam. Akşardım dağda, ızırım sayrıdır kış, sayrıyorum şeylerlerine, edes kışkırıp söyleyiniz. Eyle. Aferin. Girese savaşlara kadar. Kazansa'nın kazangan artistler Firdus Timayev! Güçlüler! Beyramlar! Dostlar, hazır men motorunu ayttirib, kişiçe kiyinem, ok gülmek, qora shalvar, ayma motoruna kiyinem. Garmonimni olamda, tege bovmanda sagat yanında barımıza uchrashamiz. Sagat yanında rahatlanib, birga garmonlarda o'ynab, jırlab, Kremlga kadar baramiz, onda da jırlaymiz. Silashdikmi? Numar 10 minutdan haberni da, necha minutdan? Necha minutdan boramiz? Tizden Ey, sök kerakdim. Paka молодцы Beyramlar. Shilashuga kadar. Bek zo'r rahmat Firdus Timayev. Qadrli tomoshachilarimiz, shuning bilan O'yinag'iz Garmonlar xalq ijodi bayramining birinchi ulushi o'zag'ina yaqinlashdi. Tik bayramimizning ikinchi ulushida bor. Unda bo'lsa Tatariston rayon shaharlaridan, Rossiya tubaklaridan kelgan garmonchilarimiz paradi. Ularga yeribsizda Kamal teatri yonidan Bauman Uramasha 1-may maydonuna kadar bora olasiz. Endi ikkinchi paradni qabatlanmas talant egasi Tataristonning ot qozongan artisti Firdus Timayev o'zi yetaklaydi. Biz sizni tag'in bir topqir bayram bilan qutlaymiz. Tug'an elimiz gurlasin, shashak otsin. Yerda garmon mungi, xalq kuylari tinmasin. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar do'stlar. Sog' bo'linglar. Уважаемые казанцы и гости столицы, вас приветствуют победители
Республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Безнен заман. Наше время». Hürmetli dostlar, sizni bizning zamon ishlovchi yoshlar festivali җиңүчеләре сәламли.